Masaberin ka video te minlo and saka minlo share saka minlo support tu te song song hena lom to ko soi dua in so kalom ma atiang ko pian minlo support ya du sakna song song hi kalom to ka ti ka shot ngon sei sa dua so an he video title yan sei danang khan flexibility training kan tianga flexibility training ayan ka ti te ka chuan ka bo ve ma chu bang tak chuan tutorial te po hi ka siam sak chewa asan chu ka ti te ka chuan video se shang shang ka ena chuan video se shang shang ka ena sanga user chu ka nia ki chu science background chu te kan nei chala ba amar chu application ayan kung yung sa ka ti to bang yan experience kan nei chala ni ti kha ko shi ve du zoi chuwa separate chuan upper body helai upper body kan ti chuan helai kan kong ching na changa chung lam hin me nga chuan lower body ni chuan kan kong mai lam song hi nia ma ka song song kha tinge training ti dan tu te muscle groups te tinge methods te kan stretch dan tu ka kan sei ti ka kan sei do na ni kalong tu kai amasa in lower body hi ti masai la chan chu lower body portion hi flexibility kan ti hi chuan alang sarber kan kelam pang kan stretch hi front split middle split kan ti ang hi alang sarber chuan lower body lama chuan helam noi ber ching chante kan ankle mobility su mekin akala sia mga chuan helai ankle helai calf muscles ho helai stretch dan te calf changa chanin hamstring akan du na hamstring chanin he chanin helai quad muscles kan khoi langa quad muscles chanin mekin na helama hip flexors kan tilai apoi mo na kan khoi langa kami sam kha lower body down chuan kan ti tu chu ni chuan upper body tan chuan kan thoracic portion hi kan khoi langa kan thoracic portion ti chuan kan om na lam helai vel om kha hi helai kan chest portion level thoracic hi kan khoi langa chuan shoulder lam te poi kan khoi langa shoulder flexibility poi mo ma strength training a chuan kan za tu kan joint hian kan joint chi sana hian kan strength te po ashil lon tu kan ni chuan kan abs te po kan khoi langa ab flexibility poi mo ma kan kong wa che dan te song song hian chuan thu chuan lower back poi kan khoi langa lower back flexibility some bridge te po om ta ni chuan tu ta khian tiang ho kha upper body le lower body kan ti to hu chu ni stretching exercise shim ti don chuan te sham chuan 20 to 30 minutes dal hi dedicated cha warm up chadawin stretching ti chuan ul sama anom zok bogani ka fi khoi masak ber tura ka dun chan chu hamstring nen hian a input khlave ka bang hian khoi masak hi cha ma kan ti loose masak chuan hamstring hi loose ul sam le zual dona mitam tak tan chuan har samit he ma se ti sham shamina har do chuan comments vela enge questions te nei chuan no shil donia ta ka zia chuang hian kan stretch lai mek ke hi kan tingil turania chuan kan stretch lo so ka chu kan tingil lo pongan poilo kan khup lai vela kutzaizer nan mizo speakers tan ka dalia captions nen so ban chuan in lo shithiam thei tu shama ka besela to hian hei measurements hamstring stretch ka ti dan tur hi ka hmuwa chuan hamstring stretch te hian hei a second na hian ni si kan bend tur no kan khopi kan bend tur ni lawa chuan kan chest kan round tur ani lo boka kan chest hi om pho do hlekin kan ti nga ya chuan pathum na hian stretching ti dan ti shang shang ka soidona khanna chuan ballistic stretching kan ti mani tha manga mani weight manga impo nai ania second na chuan static stretching kan ti stretching hold pa ngai kan ti ang chi second som thum te kan ti chi nia putum nei apoi mo bera PNF stretching ania ka soi thui do menga PNF chu amara chu ti dan chu kan mal thai ka dekhan kan changa chuan second som pangan bel nuwa kan release lenga kan changlo lenga second som thum zo nuwa vel amo second som vel nu hian kan chang lenga second som panga vel chum zo second som ni vel kan loose lenga katiang khan kan taksa hi kan mal pui hi katia kan chan khan chuan second som no kan chan lo le lai takhan taksa ya zoi thina ka ti lai takhan kan chukte tla thina ni hi acha ni stretching improve nan kami stretching kan ti zo na ka chuan hemi head to knees ti vel te poi he level ti dan tu rang ka soya
midam tak chuan an har sam mai thia ma se khami stretching iti that bio ka chuan hemi hi chu i ol sam to tang ti ko guarantee thei ani sa hamstring stretch card le ankle stretch card chata ngai ti chon hei no sam ton ma kong lam pang hi chu a khoi ani vak lova hemi mu pinai chon ma se kan hamstring kan mal tha zoi dana zer vek hinia etiang hian waist poi mang thei ani karola selo takin sets le reps angin a treat thea ma se a reps te hi atam ma stretching ma chon 10 to 15 to 20 te etiang pulses te poi 10 to 20 reps te 5 sets te 6 sets te tiang sel khan kan ti thei ni second step pocket tiang sel khan training siam dan tu chu chu ni tuna chuan kan mal pui hi kan lo khoi ta nga to ta khian all some bra train ka chan duwa chan chu ati te re chuan atai the ma bangin etiang professional hian in lo ti zel nga all some bra train in a har bra ka chu zel ni inti thei ang zo nga zirin reps te sets ka chu in siam thiam to tura ka nga ya in lo ti don ya exercise hi kipon kala thiam chona wa amaro chu ati dan ro chu kip malam pang hi kan pen thui do hlang nga chon a ken hunglam hi kan kut pani na mo abang mang po hian kan ti thea atiang hian kan mal kan stretch tak tak ni kan mal pui hi bang manga ti ania atiang hian kan mong achang hian tha kan pezok nga atiang hian kan quads kan mal pui hi kan stretch thei ani dot le chuan hip flexors kan ti mai kan kapkar tha level kan khoi chananga pancake hi ti ter hi chuan a har sa ve MMA amara chu tuna hi progression ka ti ang chi che hian progression a hian reps op anga som ni vel an range a hian chadawa in ti chuan osam takin progress ho zel thea pancake se chu im push ve do hi nga china kan kap hi ana du MMA amara chu kan the ai backing kan the tam le as well ti hi kan share da chuling ka share hedai chuan nge nai tur thei dan nai tur thei a zero vekan to I tur chel nge chel lo ti na in test nan pona cha ka shia conditioning exercise ai ma in a har ka ti conditioning exercise conditioning the so pancakes hi so im sak ber to ang khan kan chesi hetian kan ti round tu ni lawa kan back kan round tu ni lawa amra chu kan om kan ti phonga chuan ka ti khan kan hip flexors lai vel ka kan activate chathi don ni ama ka sei to ang khan ballistic stretching te PNF te static stretching te kha ka chopol vek don ta tu na takhian ballistic stretching motin chuk tial tiala ballistic stretching chin hi om ti ko tu chawa ei tu na ka ziang hian ballistic in ga chana chuan tu hian PNF in ka chol le second som vel ka tum lenga second som nu chuan ballistic in ka chun zom lenga ballistic te poi hetian en range thing atop lai atop rat thing te pokal thea chuan kan ballistic a chum zo static ka lu data ya chuan atop ber thing ka tuma wangin ballistic in ga chana chuan PNF in ka chun som zela PNF method in kan chuk zela static panen tuna hian top ra kan thlinga static range kan thling ta chuan ati dan dang le hi kan mu le chenga diam ballistic mode pon a top rat hi en range hi a thlen the ni ti ka mu tira top ra thlen ve le hian hetian PNF in chuk to mea static poti thei to lo chan chu kan mal puin activate veka top lamai chuan hi pancake movement dik tak chuni pancake te chuan mal pui he na duwa pot tu turan ni lawa chuan film kur do in mong chang in chho tur nia ana hi chu tor thiam anga ya ana don ni tu ka mai ro chu tor the zel ti hi shet bet shim tur ni
alternative chado pancake ni thi nan chuan weighted hi nia weighted hian ka etein na saboka amar chu mani in active range te pok ka dong thei to hetiang hian ari na hian min del ta pa ri po le chapo nia ma se 20 kg te 25 vel hi tok piawin ka shia ani lo pon assistance kam hong te kan hnunga mi ron nem thei tu tur tiang sun weighted hi cha em ni lower body lampang flexibility na mobility at over kan khoi to back bridge nia back bridge point mo se hi mi hian man thiam lung ka shia mi se chang kat tan exercise so modern dia chang kat hian amara chu wrestler stand among sa MMA wrestler stand boxer stand mani back lower back hit sak po le kan reaction time te kan explosive strength zong hi shil ve kani back bridge hi ashi sel don MMA nge kum upalam tan pi chuan kong lam hi khoi khavek in ka shia chuan apps lai po hi a stretch khavek ani to hian a progression system all some bera chungin heart rate ring ka mutira hi rinang ani lawa ma se rinang me ani lawa all immunity kan show do boka ke hian kan push off anga chuan kuthi chu kan tingil do top tur ni tip pakhat back bridge ti ma ka soi le du chu forearm vel hi warm up chat mi nga ya kutha banta ya hevea chu bang chuan ke handstand video ka siam english ka siam khan ta khan time step khan hand warm up dia khan forearm warm up chado ka da ka kain lo emula ino tingai don ya back bridge ti main to bera chuan upper body kan lo khoenga tuna ka ti hi cha post and tia cat post and tia very zonge ka shalava mara chu hemi hi kan upper body level kan upper lower back lai le kan chest tan hian a chaya me ma kan thoracic portion chuan hi shoulder dislocates kan ti main ti chin turania ting hian lei mang no pon table mang de pon ti thea kan kut in car as a song he chu zau do hlek pon ti ula poilawa lei changin an no pon table mang hian a cha table mang ma hian a cha zo hin ka shia side and lama kan extend side saranga yang squat ang daw hian kan pulse the hela hian kan shoulder line kan prepare the ni to ber kan exercise su shoulder dislocate niya hi skin the cat hi awesome bear progression niya hitting hian rep nga vel set nga vel ti tu niya tumizwa I har ati thei don inti thei don son pronated static hold kan ti hetia static hold top hinia to pera chuan hemi supinated hold kan ti chin up lampang zo hold khan ka dikhan hi bicep tendon a hian an tu MMA ma se ti chan chuan mai kan nei to kan taksa lo chak te ti po sha theni to bera chuan flexibility exercise vela advice ka pek tur chu insha tu chu conditioning exercise pa ngai angin chhor tur ania tiang khan conditioning exercise pa ngai kan tiang push up te pull up te kan tiang che khan ti ve chiang aya train chat mi nga ya chuan ka shethiam ma flexibility chu ki po kumni kati nuwa kumni ke sar nuwa chan chau khan ka focus ma lo ni katia chan chu ka join tan te nge ka performance te enhance te ma acham kai mmd ka mu chu chan chawa chuan kumpum upalam tan pi chuan la har sa don chu ti poi ka share taksa te po alo stiff to amero chu ti chang zerola mani taksa ta ya sel ma kumu parlam pum kuman upat zel te pun nge han joint te achak lawa khatiam ba kha prevent back to ni ti ka soi thea chuan in lo ti chang a boy na te ni chang comment section a khan non zo tu la chuan ka lo mutu ga in lo ena bangin chabe ko la